قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ویل خضر علیہ السلام آیا نویلی ما تاتا موسیٰ یقیناً تو ہچرے وسنشی لرلے ما سرد صبر گولو قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ویل موسیٰ علیہ السلام کما تپوسو کستان دے و خبرے پست دی ظلنا بیا ما زانسرم مرگرے گوام قد بلغت من لدنی عذرا یقیناً ورسیت زمال طرفنا عذرتا فانطلقا حتى اذا اتیا اہل قریت استطعما اہلها دوار روان شول تردیم کل چرال یو کلی والتا خوراک طلب کو دائد وسیدن کو نام فابوا ان يضيفوهما داغین کارو کو دائید میل مستیا ورکولنا فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فقاما نومند دی بدائے کلی کی او دیوال نیز دیوا شرا پرے وتے نو نیخ کاغی لرا خضر علیہ السلام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا ویل موسیٰ علیہ السلام کتا غوختے نو پدی بادی مزدوری بدیا غستے قال هذا فراق بینی و بینک ویل خضر علیہ السلام بس دا وقت جدائر زمان استاتر من سونبئوک بتاویل ما لم تستطع علیہ صورا زرد خبر در کوم تا تپ حقیقت دائے چتا وسن لربائے بانے صبر کولو اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر ہر چی کشتے وانو دار مسکنانو مزدوری کو لائی پائے بانے بدریاب کے فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینة غصبا ماغوخت چھپائے کے نقصان پیدا کم زکا دری مخطائے و ظالم بادشاہ نیول باہر روغا کشتے پر زور سرام واما الغلام فکان ابواہ مومنین او ہر جانو جوان لگو نمور بلاب داغ دوار مومنانو فخشینا ان یرحقهما طغیانا و کفرا ویردو منگا چوابشی دوار لرا پسر کشے و بکفر کے فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة و اقرب الرحمن نو غوخت منگا چی بدل بور کی دیدوار لار رب دلیم غرا ددی الکنا پاکوالی دا عقیدہ کے اڑیر نزدے پہ اعتبار دا رحم کولو بمور ابلار واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ اور ہر چہ دیوالو دام ددو لکانو یتیمانو بدے خار کے وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحا فلان دے دیوال ندی دوارو خزانوام او پلار دیون نیک سڑے فاراد ربک ان یبلغا اشدهما ویستخرجا کنزهما نو غوخت استعرب چور سیدہ دوارا بخپلی زوانیتا نبی آب روبا سیدیخ بل خزانا رحمتا من ربک داد وجد رحمت استاد رب طرفنا وما فعلته عن امری اننی کڑی ما دا کارونا بخبل اختیار و بخبل علم
ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا دا حقیقت داغو چی وسن لرتا پائبانی صبر کولو ویسألونک عن ذی القرنین اور تپوس کی دا خلقستانا پوارد ذی القرنین کے قل ساتلو علیکم منہ ذکران تو آئے زرد بیانوم زپتا سبانی داغ پبارکی دا نصیحت خبریں انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا یقیناً طاقت ورکڑو منگا غلر بزمگا کے او ورکڑو منگا غتا دا ہر قسم ضرورینا سامان ضروری فاتبع سببا نروان شپیو لاروانے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیام تردے بولے چورسی زید پٹی دلو دنورتا وی مند دانور چی پٹی دلو پیوچینا تورکے ووجد عندها قوما اوی مند دائے بخواکی او ناشنا قوم قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا ویلمگا یا ذا القرنین یا خودی لسزا اور کدری دا کفر یا انہی سادری پبارک خیست طریقہ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا اغوی ہرا کس چی ظلم کریم زرد سزا ورکو منگ دل رب دنیا کی یا وہ گردولی شی دیکھ پل رب تان سزا ورکی سزا سختا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى اور جاسو کی شیمان راوڑو عمل کو تابدار دا وحی ندد پارا دا جزا پلحاظ سردا خیست زیم وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا او خام خوایو بمگا دتا دکار ددین زمنا آسان آسان ثم اتبع سببا بیاروان شدے پبل لار حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ترائے کلچور سید زید خطلو دنورتام وی مند دانور شرا خطا پا قوم بانے نو ورکڑی بنگائی درا مخید دینور تسپردام کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرام دغسکاو کمگام اور یقیناً راگیر کڑے مونگا آغا سامان ناشدد سرو بخبل علم کے ثم اتبع سببا بیاروان شو ببللار حتی اذا بلغ بین الصدین وجد من دونہما قوما ترائے کلچور سید بینزد و غرنتام وی مند دائی پخوا کی او قوم لا یکادون یفقہون قولا نزدین اونچائی پوشوئے دد بخبروں قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج وماجوج مفسدون فی الارض اغیب لے ذا القرنین یقینا یعجوج وماجوج فساد کا ان کی ری بدز مگا کے فہل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم صدا آیا راجمہ کونگا تالر خرچا
پدی شر چی جوڑ کے تو زمگا او دری پمینس کی او غٹ دیوال. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ویلاغ حغام چی طاقت راکڑے ماتا پائے کی رب زمان دے غرام. فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردمان، تاسو ما سر امدادو کے پطاقت سڑو جوڑ بکر زو ستاسو مینزو ددی پمینس کی یو پوخ دیوال. آتونی زبر الحدید، نروڑے ماتا اس ٹکڑے جوڑے کڑشی دوس پنیم. حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوم، تردی چی برابر کی خودی دا ٹکڑے پمند سرونو دغرونو کے بیا ہوئے دیتا اور بلکہ پوکے اوکے اورتا. قال حتی اذا جعلہو نارا قال آتونی افرغ علی قطران، کل چوے گرزو آغا دیوال پشانت دور وی ویل روڑے ماتا چی اس ورد توی کم پدے بانی ویلکڑے شیطان بام. فمستطاعو ان یظہرو ومستطاعو لہم نقبام، نوسن درد یاجوج ماجوج چروخی جید دیوال دا پاسام، اونا حسوس لری اغیلا دا سوری کولو. قال هذا رحمت من ربی، اوے ذوالقرنین داد رحمت زمان در رب طرفنا. فإذا جاء وعد ربی جعله دکا، کل شراشی وعد در رب زمان او بگردی دے دیوال رحم واردزم کے سرام. وکان وعد ربی حقا، و دواد در رب زمان یقینیم. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، پریبگ دمگا باری ددی بدغر چی چپی بوئی بنور بازو کے. ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، اپوکے بوشی بدوئے مشپیلے کی نورا جمع ہونگا داخلق برا جمع کولو. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اخکاربکم جہنم پدورزبانی کافران تا پخکار کولو. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکریم، اور کافران چراغی سترگے پردوں کے زماد یاداشنا. وکانوا لا یستطیعون سمعا، داریں وسم ندر حقی دور در حق. وحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، آیا گمان کی دا کافران چینی سی زما بندگان ذرا زمان سیوا مددگاران. ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً تیار کرے منگا جہنم دی کافر لرا مل مستیا تیاران. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تو آیا خبر کو در کو منگا تاسو لرا پتاوانی عمل والو. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسان چی برباد دائی کوشش پری جن دنیاوی کے. وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ادی گمان کی چیدی خیستکار گئی. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم، دا خلق دی چی کفر کرے پایتون ضرب او پا ملاقات داغ نو برباد دی ددی عملون ٹول.
فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو بندرو منگا دی لرا پرز قیامت بانی ستول ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا دا سزا دی دے جہنم پس سبب دائے شری کفر کرے اگر ذولی آیتون زما اور رسولان زما ٹوکے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا یقینا کسان چی مان راوڑے عملنے کڑی موافق دا وحی سرام نشترے دی لرائے جنتنا دا فردوس تیار مل مسیام خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا ہمیشہ بھی دی پائے کی نہ بلٹی دی داغے نہ بدلے دل بل دیتا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی تو آئے کچرشی سمندر دا دنیا سید پار دلی کلو دا کلمو دا رب زمان لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی خامخا ختم بشی دا دریاب مخی دا ختم دلو دلی کلو دا رب زمانا دا کلمات دا رب زمانا ولو جئنا بمثله مددا اگر شراؤڑ مونگا پشانت دے دریاب پا مدد کے نور قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد تو یقینا زخو بندیم ساسو وندام وہی کے دیشی بات دے خبرے کہ حقدار دا بندگے ساسو دے یو حقدار فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ناسوک چی عقید لری دا ملاقات در افول نعمل دکی عمل نیک موافق دا سنت ولا يشرك بعبادت ربه احدا اور شریک دن جوڑی دا بندگے در افسرئی چالرام بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا دا یاداش دے در رحمت در رفستا پا بندخ پل بانی چینو میں زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ ندان خفیا کلچی آواز ورک اخبر لبتام آواز خپٹو بجوابانے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا وی ویلے رب الزمان یقینا کمزوری شید یردکیم زمانا اور ترس بین شوے دے سر زمان پا بوڑا والیم ولم اکم بدعائک رب شقیا انی مزا پسود دعا زماستانا اے رب بدبخت وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا یقینا زیرگم د تربورانو نائش زمان رسی پا دین ماننے او خزم زمان شند شیدام فہب لی من لدنک ولیا نروب خمات خاص دخپل طرف ناسک دین سنبھال ان کے یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا کہ وارثی زما بدین کی وارثی قرآن یعقوب علیہ السلام نہ بدین کے ہوگر زواد لائے رب زما غرام
یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، آواز شو اے زکریا یقیناً زیر درکو منتا تپیو لکھنم بے یحیائی، لم نجعل له من قبل سمیا، نرے جوکڑے مندل را ددن مخ کے سوگ ہم نامے، قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا، دل یا ربا پکم طریقہ بزمال کی حال دارے چی بی بی زما شرن شیرام، وقد بلغت من الكبر عتیا، یقیناً زم رسدرم دزوالی دوجن آخری عمرتا، قال كذلك ویل وطاغ دبسی ویم، قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ویلی دیستارو چدا کار پما باندې آسان نے، زگا یقیناً پیدا کڑے منگت ددین مخیو نوی تحس، قال رب اجعل لی آیا، دویلے رباو گزے ماد پارے خاص نخام، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، ویلام نخستا دادا خبر بنشکو لے خلق سرام دریش پیو خبرابر ویم، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، نروت بخبل قوم مانی دے عبادت خانی اخبلنا، نو پہ اشارہ ہوئے لغی تاشی تسبیح ہوئے دا اللہ سبائی ہو بیگائی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوام، ویلو شوئے یحییٰ انیس کتاب تورات پتاقت خبل سرام، وآتیناہ الحکم صبیا، اور کڑو منگا دتا پوئے ددین پوڑو کوالی کے، وحنانا من لدنا وزکاة، اگر زولے منگا دے ترس کے ان کے شفقت ان کے زمین طرف ناو پاکے والا، وکان تقیا، او دے زان بچ کے ان کے دہر گنانا، وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیا، او نیکی کو ان کے دم ربلار سرام، انہو دے سرکشی کو ان کے او نافرمانی کو ان کے، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، وسلامتی آدھا پدوانی دا اللہ دا طرفنا، کلچی دے پیدا کرشو کلچی مریوام، کلب چرا پورتکی بیاجوندے، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، و یاد کا دے خلق تاز نصیت دبارا پا قرآن کی واقعہ دا مریم، کلشی ڈڑے اکڑا دخپل قرآنینا و مشرقی مکان تام، فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، نوینیو ددین آغا طرف تایو پردہ، نولے کو منگا غیتا روح دخبل طرف ناشی جبریل لے، فتمثل لها بشرا سویا، نجوڑ شدے آغیتا یو بند برابر، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگے ورتو یقیناً ز پنائی غارم پر رحمان ذات سرستانا کیتا اللہ نیرکن کے، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا،
اور تو یقیناً زور علی گلے شیم استاد رب طرف نہ ملک دل پارا شوب خمز تاتا یوالک پاک قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا ویلاغی پس طریقہ بزمالکی حال دار لاسنی لگولی ما سریس بندام انے مذبت کارام قال كذلك قال ربك هو علي هين ويل وتجبريل دغسي ويم سارب ویلی ذاکار پما بانے ساننے ولنجعله آیة للناس ورحمة منا پیدا کو منگا دے ددی دا پارام چوی گردو یو خاص نخاد قدرت خلق لرا اور رحمت زمد طرفنا وکان امرا مقضیا او دے دا سکار چی مخینے فیصلہ کری شیدا فحملتو فانتبذت به مکانا قصیا نحمل واغسائی دائی بشی بخیٹا نپڑڑشوا پا سبب داغ یو مکان لریتا فجاءها المخاض الى جذع النخلة نرا استادی لرا درد پیدائش د بچی او تنی د کجوریتا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا اغیوے ہے ارمان دے مڑوے زد دین مخیم اوے بالکل یہ رتیرام فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا آواز و تورکد آئید لاند مکاننا خفگان مکوائے خیرن پیدا کرے سارب استاد لاندی یوچینام وہزی لئیک بجزع النخلة تساقط لئیک رطبا جنیام او خضوزان تازا تند کجورے راغوزی با بطابانی تازا تازا کجورے دٹولولو فکلی واشربی وقرری عینام نخردا کجورے اس کداو بو یخص ساتستر کے اخبلیم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما لکولی دو تاد بندگان یوتن ورتوا یقینا ما منختکڑے رحمان ذات لام دروجی د چپوالیم فلن نکلم اليوم انسیا نیچرے خبر نکم زنند اس انسان سرام فاتد به قومها تحملون نروڑ دیرا بشی اخبل قوم تار اوشد کڑے ہو بغی کی قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا دیویلے مریم یقیناً تارات لکر یوسی دیرنا کارتا یا اخت ہارون اے خورد ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا نو استابلار سڑے دبدائم انو مورستاهم بدکارام فاشارت الیہم ندی اشارہ اکڑا بچی طرف تام قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا دی اور دوے سنگ خبر حکم گا چا سرائیں چی پغیق ستاکرے وڑو کے بچیرے قال انی عبداللہ او علیہ السلام یقیناً زبندد اللہم آتانی الکتاب وجعلنی النبیا راکی با ماتا کتاب وگرزی با لر نبیم وجعلنی مبارکن اینما کنتم اگر زیب ما فیدمن دخل کو دپاران چہر زیم
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا حکم براکی مات دمانزو دزکات سو پوریسی جوندیم وبرم بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا اگر ظلم زنی کی کون کے دخپل مور سرام انیک ظلم زو سرکش بدبختام والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا والسلام دے اللہ طرف نہ پما پکم مرد سی پیدا شیم پکم مرد سی بیامرم و پکم مرد سی راپور تکی گم بجوندے ذالک عیسی ابن مریم دا بیانو دا عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون ویناکم زوینا حقا داسی چدا خلق بکی شکیم ما کان للہ ان يتخذ من ولد سبحانا ندی مناسب دا اللہ دا شان سرائشی ندی ادنی سیاغ سبچے پاک دے آغا دا بچونا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون کل چرادو کی دیو کار د کولو نو یاغه توشا ناغوشیم وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم او یقینا اللہ زما رب استاس رب دے نو بندگی اغل خاص کے او داد سیدلار فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم نے اختلاف کو مختلف ڈلو قرآن کے پبار عیسیٰ علیہ السلام کے نو تبائیدہ کافران درا دا حاضر در وزل و انام اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا خاوی اللہ تعالی دری خبر او خینیم پاغرل شریب منترازیم لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالمان خلق نندی بگمراہ اخکارکیم وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون او يرور كديتا دروز افسوسنا کلچے فیصلہ بوشی دکارون دخلقوں او دا خلق اس پا غفلت کی دی ایمان روڑی باغی روزم انا نحن نرث الارض ومن علیہا وإلینا یرجعون یقیناً منگا آخری مالکان دزم کے اودا شاش پزم کریم او خاص منگ تبار او گردولی شیرا ٹول واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا اور یاد کر دے خلق و تاب قرآن کی واقعات ابراہیم علیہ السلام یقیناً آغڑی رشتہ ویم کے و نبیوم اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کلچی ویل خپل پلارتا ہے پلار زمان ولی بندگی کے دہاغ چاچ نس اوری و نسینی و نشیلر کو لسانا حس مصیبت یا آبت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک اے پلارا یقیناً داغلے ماتا دا علم وحینا حاشتا لنظر آغلے فاتبعنی اہدک صراطا سویا ددی و جنا زماتا وداری کوام زب خودنکم تات دلار برابر یا ابت لا تعبد الشیطان اے پلار زما بندگی د شیطان مکوام
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان دے رحمان ذات نافرمان. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے پلار زما یقیناً زیرگم چو برسیتا تا سازاب رحمان ذات طرفنا نشیبت د شیطان سر مرگرے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ویل پلاریم آیا مخگزون کے تو زماد آلہون ابراہیم، لئن لم تنتہی لأرجمنک وحجرنی ملیا. کمن نشوید لئے خبرنا خام خازبتا پکانو ولم او پریگ دمالر دیر زمانا. قال سلام علیک، و ابراہیم السلام سلام دی پتا درخصتیں. ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا، زرد بخن بغوارم تالر دخبل ربنا یقیناً آغاپ مادے دیر مہروان. وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ڈڑکم زستا سنا او داغشانا چتاسویرا بلے دالان سوا. وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، ازخ دعا وارم دخبل ربنا نومید دارے چھ زبنیم پا دعا در رب زما سرا بدبختا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ارگل چدر ڈڑوکر داغین او داشانا شائی بندگی کولا اللہ نسیوا. وہبنا له اسحاق و یعقوب، وبخمونگا دتازوی اسحاق و نس یعقوب. وکلن جعلنا نبیا، اور ہر یومنگا جوکڑو پیغمبر. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، او بخلو منگا دیتا رحمت نخبل اور کرو منگا دی لرا ذکر نیکوچت. واذکر فی الكتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا. آیات کدی تبری کتاب کے واقع موسیٰ علیہ السلام، یقیناً آغا پاک ساتلے شوئے او رسول نبی. ونادیناو من جانب الطور الایمن وقربناو نجیا، آواز ورکڑو منگدتا دا طرف دا تورنا خی طرف، اور آنی ذکرو منگدے رازدار دا پارا. ووهبنا له من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا، او بخلو منگا دتا دوجید رحمت زمنا رور داغو ہارون علیہ السلام نبی. واذکر فی الکتاب اسماعیل، آیات کدیتا پا قرآن کی واقعہ اسماعیل علیہ السلام. انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، یقیناً دیڑی رشتنوں بوعدہ کی او دے رسول نبی. وکان یامر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربی مرضیا، حکم بے کو اخفل تابدارو بال بشت دمانزو زکاة او پنیز دخپل ربانے غرقڑے شے. واذکر فی الکتاب ادریس، آیات کدی تا قرآن کی واقع ادریس علیہ السلام. انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً آغم دیر رشتاوی ان کے نبیوں. ورفعناہ مکانا علیا، اوچت کرو منگا دے پمرتب اوچت سرام. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم،
دا کسان اغدی چ اللہ پہ نام کرے انبیاء علیہ السلام دا اولاد آدم علیہ السلام نو ٹول وممن حملنا مع نوح او دا شانو چ من سوار کړو د نوح علیہ السلام سره بکشته کې ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل او دا اولاد ابراہیم علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام نو وممن هدینا واجتبینا او دا شانو چمو وتا ہدایت کرو بواہ سرام او غرکلو من دپارا دا نبوت اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا کلچے بیان دل بپدی آیتون رحمان ذات پریوتل با سجدہ کون کی او جڑا کون کی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات نراغ للذی نرسو ناکارا نائبان برباد کو منزن لراو تابداری شروع کرد شہواتو فسوف یلقون غیام زرد مخامخ بشدید غی کند سرام یاد سزاد اخبلی سرکش سرام إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا مگر آسوک چھ توبہ کرے دا شرک و کفر نا ایمان راوڑے عمل کرے پا برابر دا وحی سرام دا کسان با داخلی کی جنت تا ظلم بن کی بدی بنے حس ظلم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب چا جنتنا دامیشہ وسیدودیم چی وعد اکڑ رحمان ذات خاص بندگان اخپل سرا بحال دنلی دلدائی کے انہو کان وعدو ماتیا یقیناً دا اللہ تعالی وعد دا پورا کرے شے لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما نبوردی بائے جنتن کے بے فیر خبریں مگر سلام سلام وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا عدید پاروا خوراکو ندی پدے جنتن کے ہر سوائی او بیگائی تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا دا صفتن والا جنت دے ورکوی من د خاص بندگانو ہا شاتا چزان ساتھی د شرک و کفرنا وما نتنزل الا بامر ربک ان شورا کزے دے منگخ کتا مگر پحکم در ابستام له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا خاص اللہ اختیار و علم کی دی ہاں چیزم مخکیری و چیزم شاتری و چیزم منسکیری ان دے رب سائی رون کے دیسیم السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته رب دے داسمان نظم کے اودم ینظر ادوارو نو بندگی کو آغل راو زانٹین کا داغ بندگے دپارام حل تعلم له سمیعا آیا پی جنتو آغل را سوگ ہم صفتے ویقول الانسان ایزا ما متو لسوف اخرج حیا وائی انسان منکر آیا کلا چی زمر شم نو زب بیام رو رئیس طریقے گم جندے اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا آیا ندی یاد دے انسان تا یقیناً من پیدا کرے دے دین مخیو نو دے حصے ذکر شے فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا نقسم نے استابرو
خامخارا جمکو بدی لرا و شیطانانو لرا بیا بخامخا حاضرو منگ دی لرا چاپیرد جہنمنا پگوڑو براتو ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عديا بیا بخامخا رو باسو من دہر ڈرنا چکم یو ددیڑ سخت رحمان پا مقابلہ کے بنا فرمانے کولو ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا بیا خامخا من ڈیر پوئے بائے کسانو چئی حقدار دی جہنم تا داخل ظلوم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اور نشت استاسو نہیں سوک مگر وطلن کی وہی جہنم تایا وطیری بجہنم دے دا صاحب ربانی لازم کڑش فیصلہ کڑش ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا جاوا بچکو منگا کسان چزان ساتل شرک کفرنا او پریگدو بمون ظالمان پائے کے پڑم خبرات وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کلچی بیان دیشی پدیزم آیاتنا اخکار مضمون والا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا نوائی کافران دے مومنان مبارکی چکم یون دو دوارو ڈالونا غرام مکانون والدی و خیستہ مجلس والدی وکم اہلکنا قبلهم من قرن هم احسن اساسا وریا اور دیر ہلاکڑی من ددین مخ کے پیڑے چاہی خیست سامانون والو خیست شکلون والو قل من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مددا تو آسوف چی بگمراہ ہے کہ نہ محلت دیور کی اغل رحمان ذات محلت ورگول حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما السعام ترائے کل شدی بینی ہوا شدی سرے وعد کے دیشی چی عذاب دا دنیا دیار قیامت فسیعلمون من هو شر مکانا واحسن جندا اضعف جندا زردی تو پتو لگی سوک دے ناکارا مرتبے والا سوک دے دیر کمزور پیدبار لخکر ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدا اور زیادتی کی اللہ کسان لرائش ہدایت مندلے نور ہدایت والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا وعملنا چی باقی دا جزا دائی و نیک دیم غردی پنی ضرفستا پہ اعتبار دا بدلے غردی پہ اعتبار دا زید واپس ہے افرائیت اللذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا آیت خبر دائی سڑی پحال چی کفر گئی زمین پایتنو اوائی خام خابر آکڑشی ماتن اور مال اولاد سرد شرکنا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا آیا دے خبر دے پپٹو خبرو کن داغستے پنیز رحمان ذات بانی لوز بل کلا حسن نکڑیم سنكتب ما يقول ونمد له من النذار مدا خام خالقو منگا خبری شدے اویم اور زیادی کو دل رب دے وجہ عذاب زیادی کول ونرسه ما يقول وياتينا فردا اواب خلو منگا دنا ہوا شدا دے وی اور راضی بمنگ تشتورم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزام انی ولید خلق دا اللہ نسوا نور علیہ معبودان
دید پارا چائشی دیل را مدد ورکون کی کلا شری مدد نشی کولے سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیہم ضدا زرد انکار بو کی ددی دبندگے کولنا او شیبا ددی مقابلہ کی عزت او بیان کو ان کی خلاف علم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعظهم الظلم آیت نگور یقینا ذالگونگا شیطانان پا کافرانو خود کئی دی لرا پا خود کولو فلا تعجل علیہم انما نعد لهم مدا نو تلوار مکوا ددید عذاب پا بارکی یقینا نشمیرو منگا ددیر وزی و عملنا بشمیرلو یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا پاغرز قیامت سراج محکومگا متقیان خلق رحمان ذات تدمیل منو بشکل ونسوق المجرمین الى جہنم وردا او بشڑو مجرمان جہنم تتگیم لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وسبن لردی د سفارش کولو مگر آسوک چاہ آغسی پنیز رحمان ذات بانے لوز توحید وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اوائی دا خلقنی ولد رحمان ذات زوئیم لقد جئتم شیئا ندا یقینا ذات لکڑ تاسو خبر دیر درنیتا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا نزدیدی دا اسمانونا با اچوی دا خبر دا وجیم او بشلیگی دا ازمکا اور آپری بوزی غرنہم پر آپری وطوم ان دعو للرحمن ولدام دا دیو جناشی دی نمخلی رحمان ذات لرد ولدم وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدام وندی مناسب رحمان ذات سرا شازان دپارا ولد نسیم ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا ندی دا ٹول چکم اسمانوں کی او غزمک کی مگر آتن کی دی رحمان ذات تا رحمان ذات تا عبدیت پاجدین لقد احصاهم وعدهم عدا یقیناً راگیر کری اللہ تعالی دی لرا او شمیر لی دی لرا بشمارم وکل آتیہ یوم القیامت فردام او ہر یو دریب راضی اللہ تعالی قیامت پر ازوانی یوازیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا یقینا کسان چی مان راوڑے عمل نے کڑی بتاویدار دا وحی زرد ورکی بدی رحمان ذات خپل دوستان او مینان فإنما يسرناهم بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا یقینا آسان کرے منگا دا قرآن صاحب جبام دید پارا چیزیر ورکے تپدی سرا متقیان ہوتا ایر ورکے پدی سرا قوم جگڑ مارتا وکم اہلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا اوڑیر لاکڑی منگا ددین مخ کے پیڑے آئین تدائین سو گیوتن یا اور تدائی دپارا کشار بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ندے نازل کرے تاوان قرآن دید پارا چپ مشقت کی پریوزے الا تذکرتا لمن یخشى
مگر دے دا قرآن نصیحت ورکول حق چارا چی رکی دا اللہ نام تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلام نازل کرے شرے پنازل اولو دا ذات دا طرف ناش پیدا کرے ازمکا عثمان نوجت الرحمن علی العرش استوام رحمان ذات دے پارشوانے برابر شرے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرام خاص داغ پہ اختیار کیا سیدنا شری اسمان کے آشری زمکہ کے آشری دری پمینس کے آشری لاندے دلوندو خٹونام وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وقت جہر کا پوینام یقیناً اللہ تعالی عالم نے پپٹ بانے او پزیاد پٹ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى اللہ دے نشتہ حقدار دا بندگے مگر آگرے خاص اغلر دی نمونہ خیست خیستام وحل اتاک حدیث موسیٰ آیا راغل اتاعت خبر دا موسیٰ علیہ السلام اذ رآ نارا فقال لأہلهم کسو انی آنست نارا کل چویلی زیو شیپ شانت دور ویل کور والتا ایسار شے یقینا مالی دل دور لعلی آتیکم منہا بقبس آجد علی النار ہدام کی دی شیرہ بوڑم زتا استدائے غورنا یولید کے بل یا ابو ممم دور پخوا کے سگلار خود ان کے فلما اتاہا نودی یا موسیٰ ارگل شرے آگے لراغے آواز وقتو کشے موسیٰ انی انا ربکا فخلان علیک یقیناً ز خبر کو ان کے استاثر رب ستائم نو باسا اخبر کیڑے انکا بالواد المقدس توام یقیناً تپ میدان پاکی چتوانم دے وان اخترتک فاستمع لما یوحام اما غرکڑے تد پیغمبر دا پاران وکیک دا اتاشتا توحی کے دیشیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا یقیناً دو بس اللہم چنش دا حقدار دولوحیت مگر زیم زمان سوام فعبدنی واقم الصلاة لذکریم نو بندگی مال خاص کا او پابندی کو زمان زو پوخت یاد آش زمان کی یاد پارا دیا دولو زمان ان الساعة آتیۃ نکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى یقیناً قیامت رات ان کے دے غوارم زو چاپٹ ساتم نخل کنام یا بخکارکم دید پارا چی بددور کلیشیار نفستا پائے مل چی دس کوشش کریم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى نوانڑی تعالی ددی بیان نام ہاں سوک چیمان پدین لری او تاویداری دخواہش کئی کنی تب مرغڑی ہلاک بشی وما تلک بیمینک یا موسیٰ او سری سا پخیلاس کے موسیٰ قال ہی عصایا اتوکو علیہا واہش بها لا غنمی ولی فیہا معارب اخرام اغوی دا زمام سارام تکیاوم پدی بانی چستڑے شم او پانی سنڈوہم پدی سرا پخبل گڑو بیزو اما دا پارا پدی کی فیدی دی نوریم قال القها یا موسیٰ اللہ فرمائل اغرزو دل رے موسیٰ فالقاها فیضا ہی حیت تسعام نو غرزو لاغن ناگہا غمارو منڈی وحلیم
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اللہ فرمائے لوی نساء میرگتی زرد واپس کو بم دیر را حالت مخکنی تا. وضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. اور جوخ کلاس بل دخبل ترخ سرام رو بوزی سپین بغیر صد عیبنا نقصان نادا نخد بلام. لنوریک من آیاتنا الکبرى دادی پارا چخیو منتا تزمد دیر موجزاتنا چلویلویم. اذهب الى فرعون انه طغى لاش فرعون تائقیدن ناغ سرکشی کڑی دا. قال رب اشرح لي صدری ویل موسیٰ علیہ السلام ربا پرانزے زما سینام علمون تا مصیبتون تا. ویسر لی امری اوسان کی مال رکاز دعوت زمان. وحلل عقدۃ من لسانی ابراز غٹا بن زمان جبنام. یفقہوا قولی چپوئی داخلق زما بوینام. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی او گرزے ماد پارا مرگر تیاک ان کے زماد کورنینا ہارون علیہ السلام چ زما رور دے. اشدد به ازری واشرکہ فی امری کھلگ کے پد سرملا زما او شریک دے زما پکار دعوت کے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا دیر پارا شستا تسبیح بیانو ڈیرو یا تو وسا توحید لر ڈیر. انکا کنت بنا بصیرا یقیناً یہ تو زمو حالت لر لدن کے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اللہ فرمائے یقیناً درکڑ شتا تا استا غختلشی سیزنا اے موسیٰ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور یقیناً احساننا کری ما پتاوانے بلزل. اذا اوحینا الى امک ما یوحی کل چے خبر لے گا موسیٰ مورتا عائشہ الى خبر لے گلے کے دا. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم چواچو دلراب صندوق کے نواچو صندوق بیاب دریاب کے. فلیلقہ الیم بالساحل ابغوزی آئلر دریاب پغاڑا. یاخذ عدو لی وعدو اللہ نوبا نسیدی صندوق لرا دشمن زما و دشمن درم. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور چولے مون پتاوانے محبت زما دا طرفنا اور دادی دا پارا چستا حفاظت ٹکڑے شی زما بسترگو. اذ تمشی اختک فتقول هل ندلکم ولا من یکفلو کلچی روان وستا خور نوی ویلا غیتا اخیم زتا استتا سے سوک چدد پال نمکی. فرجعناک الى امک کئی تقر عینها ولا تحزن نواپس گزولے منگا مورستاتا دید پارا چی یخیستر کی داغی اور نخبکی. وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا اوج تابعہ و نفس دا فرونیانونا نبشکر منگت دا غمنا اور امتحانو راوصل ما پتاوان دیر امتحانونا. فلبست سنین فی اہل مدینہ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ لی ساروی تو یسو کالا پا مدین والو کی 11 لی تو پا وقت مقرر موسیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي نغرکڑ ما تدخل کار دپارام. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری
لاڑ شتو سارور دم لڑشی زما پا موجزاتو حکم زوری مکوئے زما پا یاداش کے اذهبا الى فرعون انہو طغام دوار لڑشے فرعون تا یقینا ناغ سرکشی کڑی دا فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشام ویغتوینا پنرم اللہجام کہ دیشی جی نصیحت قبول کیا وہ یریگی زمان عذابنا قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یدغام ویدوارو اے رب الزم یقینا منگ یریگو چرے باز زیادتیو کی پنگ بانی یا بڑی رسرکشیو کی قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارام ویل اللہ میری گئے یقیناً زستاسو مرگرم اورم چتاسو آئینم استاسو حالات فاتیاؤ فقولا انا رسولا ربک لار سے ورطا ورطوائمون رسولانو استاد رب فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم نو پریک دا زمون سر بنی اسرائیل او دیلا سزاگانے مورکوام قد جیناک بآیت من ربک یقینا ناوڑی مونتا تدیر موجزات استاد رب دا طرفنا والسلام علی من اتبع الہدام او بچکی دل دا اللہ دا زامن دی حق چالرا کتابی داری کئی داغ دا ہدایت انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولام یقینا منگتا وحی کڑے شیدام شعذاب برازی پا شابانی سے تکذیب کی یوم خیاریم قال فمن ربکما یا موسیٰ ویل فرعون نسوک دے ساسو رب اے موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى دوتوی رب زمگا ذات دے چی ورکڑے ہر یو سیستدا پیدائش بیائے پس سملار روان کرے دے قال فما بال القرون الاولى بیائے سحال دے مخکنو مشرانو قال علمها عند ربی فی کتاب ویل موسیٰ علیہ السلام علم دائی زمان رب سر دے داغ پا خاص کتاب کے لا یضل ربی ولا ینسام نغافل کی رب زمان پیر والے رازیم الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا حق ذات تے جوڑ کڑے تاس دا پارز مقام دا آرام زیم روان کڑی تاسو لنا پر ازمک کے لارے وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى راورولی داسمان طرف نوبو نور استلی من پری اوبو سرام قسم قسم بوٹی مختلف کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی خورائے اور سروائے اخبر سارویم یقیناً پدے کے دیر دلیلنا دا توحید دی خاندانو داخلون لرام منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا نخرام در ازمکی نام پیدا کری تاسو پدے کے بتاسو واپس بوزو اور ددے نبار و باسو تاسو بلزل وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى وَيَقِينًا خُذْ لِمُنْغَا فِرْعَوْنَ تا معجزات پلٹول داغ دروجن اگڑو انکارو خود ایمان روڑلنا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ویل آیت راغلے مونتا دید پارائش منگو باسی زمون در ملکنا پا سبب دا جادوستا اے موسیٰ
فلناتینک بسحر مثلہ نخام خار اوڑوں گستا مقابلہ کی جادو دے بشان فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا مقرر کا پمن زمگو پمن ساکی او نیٹا خلاف من کودائیں نمونگا نتو زیم برابر قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ویل موسیٰ علیہ السلام مستاسو نیٹا روز جشن ستاسو دا روز خوشحال استاسو اور آجمع دکریشی خلق طول پا وقت ساخ کی فتولا فرعون فجمع کیدہ ثم آتا نروان شو فرعون ددنا راجمع کخبل چل والوالاو بیاراغ مقابلیتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ویل دی جادوگر تا موسیٰ علیہ السلام ہلاک بشیتاسو مجوڑوے پا اللہ تعالیٰ بانے درو کنی ویخ بوبا سیستاسو بازاب وقد خواب من افترا ایقینا ناکام دے حق سوک چپا اللہ دروغ جوڑیم فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى اختلاف کو دی کار دکار خبل قرآن اخبل کی او پٹو کدی جرگام قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ویل دے فرعونیانو ندی دادواڑا یقیناً دادواڑ دی خام خواہ جادوگر ارادہ کی چوبا سیتاسو ساسو دا ملک نا پا سبب دا جادو خبل ویذہبا بطریقتکم المسلام او بوزی ساسو لار لرائے چغور لاردام فاجمعو قیدکم سماتو صفام نپوخ کے اخپل چلول بیاراش صفونا صفونا وقد افلح اليوم من استعلام یقیناً کامیاب دنن آغسوک چی برے امندو بمقابلہ کے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا اول من نلقام اویل دی جادوگر اے موسیٰ یا تو غرزوام یا بشوبنگا اول غرزون کی قال بل القوا ولا غوتانا بلکہ تاسو غرزائم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ناگہا رسائد آغی ومساگانی دائیم پخیال کی راتلی موسیٰ علیہ السلام تا دائی دا جادو دا وجہ شدا خمنڈ ویم فاوجس فی نفسه خیفتا موسیٰ نو پٹکڑا پزڑخ پل کی یری لرا موسیٰ علیہ السلام قلنا لا تخف انکا انت الاعلام منورتے تم یری گا یقینا تے غالب والق ما فی یمینک تلقف ما صنعون او غرد وغام ساش استاب خلاص کرام روغ بطیر کی راست شدی جو کریم انما صنعون کید ساحر یقیناً حقا شدی سجو کری دا خو چل والد سائرانو ولا یفلح الساحر حیث آتام انشی کامیاب کے دے جادوگر کلش راشی پا مقابل دا موجزہ کے فولقی السحرت سجدہ نو غزولی شو دغ جادوگر سجدہ کن کی اللہ تعالی قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ دیویل ایمان راوڑے منگا پر رب ہارون و موسیٰ علیہم السلام قال آمنتم له قبل ان آذن لكم
ویل فرعون آیا تاسو پد ایمان راوڑے مخی زمان دا اجازت نتاسو تام انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر یقیناً دا موسیٰ تاسو دا سی مشر دے چی خودنے کڑے تاسو دا جادو فلو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف نخامخا پرے بکم زستاسو لاسونا استاسختی عدل بدل ولو صلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا او خامخا پسولے بکم تاسو پتنو زکجرو کے او خامخا پو بشے تاسو چکم یو زمین سخت عذاب ورکن کے ہمیشہ عذاب والے قالوا لن نصرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا وذي جادو اشرين غركو منتالرام فمقابل داغ شراغلی منتا واضح کارخ کرا دلیلنا او فمقابل داغ ذات کی شمنگ اول پیدا کریو فقض ما انت قاض فیصلہ کا حاشت فیصلہ کو ان کے انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقیناً چلی گی ستا فیصلہ صرف بدے جون دنیاوی کے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما کرہتنا علیہ من السحر یقیناً منگا ایمان راوڑے بخبر رب دید بارا شو بخی منگتا زمن گناہنا و حغا شتاپمگا مجبور کریو دا جادو کولنا واللہ خیر و ابقام او اللہ داغ بدلا بہتر و غدامیشا انہو من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیام یقیناً سوک شراشی اخبر ربتام پرز قیامت دا مجرم بشکل یقیناً دل ربا جہنمی نبمری پائے کے او نبجوندیم ومن یاته مومنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلام آسوک شراشی بقیامت کی اللہ تا مومن یو عمل نیکڑی نیک دا کسان ددید پارا درجی دیوچ دے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا جنتنا دامیشہ سیدل دی بیگی بلاند دائے والے ہمیشہ بیدی بائے گے وذالک جزاء من تزکا او دا بدل دا غشا چیزان پاکو ساتر دا کفر و شرکنا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ اور یقیناً وحی لے گلم موسیٰ علیہ السلام تا چیدش پہ بوزا بندگان زمان نوہا دی لرام لارے پا دریاب کی اوچے وجے نویرے گے دلان نکلو دا فرعونیانو تالراؤن نبایرے گے دا غرق دلونا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم نراست پدی پس فرعون مخبل لخکرے نپٹ کدے فرعونیان لراد دریابنا ہغا ہے بطناک سی چپٹے گڑل وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ نو گمراہ کڑو فرعون خپل قوم لرائے ہز ہدایت اور دنو کرے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم اے بنی اسرائیل یقیناً بچکڑے منگا تاسو ساسو دا دشمننا وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
اواد کڑے مونتا سراد طرف د تور خے طرف او نازل کرو مون پتا سوانے ترنجبین و مرزان کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ویلو ما خورے د پاکو آغنا چم تاسو لدرکڑیم سرکشی مکوئے پدے کی کنی نازل بشی بتاسو غضب زمان ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوام آغسو چی نازل شی پابانی زما غضب یقیناً دے ہلاک شم وإنی لغفار لمن تاب وآمنا وعمل صالحا ثم اهتدام یقیناً زڑیر بخنک ان کے معاشاتا چی توبہ کڑی دا کفر شرکنا و ایمان راوڑی وعمل کڑی بسنت دا نبی و بیاکلکی بدی دنوانے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ اللہ تا یہ وقت او فرمائل سشی ذرہ وستت دخپل قوم نئے موسیٰ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضى ویل موسیٰ علیہ السلام اغی خدا دی زما پا نقش قدم را روانی و تلوار میں اگرستا طرف تیار ابا دی پارا چمانا میں خوشالو سے قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين ویل اللہ یقیناً منگا امتحان کو ساپ قوم بانے استاد رات لنرستو گمراہ کری دیل رسامرین فرجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا واپس راغ موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا غصو افسوس کو ان کے قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا وی ویلے قوم یا وعدا نوے کڑی تاثر ستاسو رب وعد خیستا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدین آیا اگدتی رشو پتاسو زمانا کنا ارادہ کڑے تاسو چی راشی پتاسو بانی غضب ستاسو ضرف دا طرفنان زکم خلاف کو زماد وعدینان قالوا ما اخلفنا بموعدك بملكنا دیوی من خلاف نرکڑے استاد وعدینا پخپل اختیار ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامرين لیکن نسبت دا خیانت شو منتدائے کالو دا گناہونو دا پیٹو دا وجد کالو دا قوم فرعون نام اوغا ظلم آغا پور کے دغسی گزار کا سامری ہم مخبل گالیم فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار نرائیس دیدہ یوسخے صرف بدنوں شاعر پر آواز دسخیم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيم نوئل طول سامریانو داستاسو الہ دے و الہ دے دا موسیٰ علیہ السلام ندن یرشم افلا يرون لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا آیا سوچ نکی دا خلق چی نشی واپس کو لے داس خیدی تا اس جواب ان اختیار لری دی لرائے دے ذرنو ندنفیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ اور یقیناً ویلو دیتا ہارون علیہ السلام مخی ذرات للو موسیٰ علیہ السلام نا اے قوم یقیناً امتحان کے غرض تاسو بسود رزقیم وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي
یقیناً رب ستاسو دے رحمان ذات زما تابیداری کوئے پا عمل زما کی او خبر من زمان قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ دیویل ہمیشہ بیومگا پدیس خیبانے عبادت کو ان کی چاپیرام تردے شرا واپس راشی منگتا موسیٰ علیہ السلام قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا ویل موسیٰ علیہ السلام اے ہارون سشی بنکتا لرا کلشتا دی اولیدل جگمراشو اللہ تتبعن تاولی زما تابیداری نکولا فعصیت امری اینا فرمانی روکڑ دا حکم زمان قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسیم ویل ہارون علیہ السلام اے زوید مور زمان منی سا زما گیراؤن زما سرم انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولیم یقیناً زیردم چتورابان اعتراضوں کی شیڈل دے پیدا کڑے پا بنی اسرائیلوں کی و انتظار و لحاظ بدے نکو زما دوینام قال فما خطبک یا سامریم ویل موسیٰ علیہ السلام نصر سالوی کار اے سامریم قال بصرتو بما لم یبصروا بہیم ویل آغا زپویاں پائے شدی پائے بانی نو پویاں فقبلتو قبضتا من اثر الرسول نراواغ السما سلگا غنتا دا اثر دا تابدار دا رسولنا فنبستها بیام پریخو داغام وکذالک سولت لی نفسی ادا سے ڈولی کرو ما تداکار زمان نفس قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس ویل موسیٰ علیہ السلام ضرور شاہ یقیناً سار پارا پجون دنیاوی کی دا خبر راوے بچلا اسما سرم لگوے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَا یقیناً ستار عذاب دا پارا وقت مقرر خلاف بنشی کے دے استاد آئے وقنام وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا او گراغ الہ تدے چیت ٹول روز گردے دے باغبانی چاپیر عبادت گون کے لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا خام خام وائل رسیدو بیالو زود آئیرے لرا پتر آپ کے آلو زول انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما یقیناً حقدار دبندگ استاسو دے یو اللہ اغزات چینی شاقدار دبندگ سوا دغنام راگر کڑے حق ہر شے پخبل علم کی کذالک نقص علیک من نباء ما قد سبق دغسی بیانوں گا پتاوانے دغٹو خبرونو دائنا چی مخی تیر شویم وقد آتیناک من لدنا ذکرام و یقیناً درکڑے منتاتا دخبل طرف نائے خاص یاداش من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا شاش مخواڑو دے ذکرنا نو دیوا پورتکی پرز قیامت باندے الوے پیٹے خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا ہمیشہ بیدے پدائی پیٹی اچتولو کے او بد داد ددید پارا دا قیامت پر ازبانے بار پورتشرے یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا
کلشی پوکے بوشی بشپیلے کے راجم وکم گا مجرمان پتور ازبان خرسترگیم یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرام پٹے خبری وکی دی کورنے کی اول سرائے چنوئی سارشے تاسو مگر لس پیروزیم نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقتا ان لبستم الا یوما منگ خپو یو پائے خبرو چی دیئے ویم کلشبوئی غراد دینا پیتبار دلارے چنوئی سارشے تاسو مگر یورزم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا او کتپوسو کی رستانا پوارد غرنو کے تو آواب لزید لرب زمان پالو زولوم فَيَذَرُهَا قَعًا صَفْصَفًا نپری بگدی دے لرائیو میدان ہموارم لا ترى فيها عوجا ولا امتا نبین تو بدے میدان کے کوگوالے انوت دنگوالے اوچت والے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له فتغوز باروانی داخل فخبل خبل داعی بسیم نبی کگے دلی چال راز اخبل داعینام وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا او پارام بشی آوازو نٹو در رحمان ذات دوجیم نباوری تو مگر معمولی کشار یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا پتغرز بان نفنور کی سفارش مگر ہاں سوک چی اجازت ورکڑی آغد پار رحمان ذات اور عزیشی اللہ تعالی داغ پوینام یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما عالم دے اللہ پائے شددی مخی صدی و صدری شادریم انشیر آگے رولے دی دغسیزن را پخبل علم کے وعنت الوجوه للحي القيوم عاجز بسی ٹول مخنا جوندی ذات تاش انتظام کو ان کے ٹول عالم نے وقد خاب من حمل الظلمان یقینا نا امید دے ہاں سوک شوشت کرے ظلم شرک لرام ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما اچھا عمل کری دنے کو کارون او حال دارے چ مومنین نہ بیری کی دے زیات والینا نہ کم والینا وكذلك انزلناه قرانا عربيا خدا سے نازل کرے منگا قرآن عربی جب والا وصرفنا فيه من الوعید اور قسمہ قسم بیان کرے من پد کے عذابنا لعلهم يتقون ويحدث لهم ذکرا دید پارا چدا خلق یریگیم یا بنے پیدا کی دید پارا یاداش فتعال اللہ الملک الحق نوچد دے اللہ تعالی چ بادشاہ دے حق دے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما التلوار مکوا بارد قرآن کی مخید پورکدل نتا توحید قرآن اوایا ہر وخیر بازیاتی کئی مال را علم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور یقیناً حکم ورکڑو منگا آدم علیہ السلام تدین مخیم
ویر کاغا خبری لراو نو مندلے منگا لرا قص کولو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى کلچی ویلو منگا ملائکو تا سجداو کہ آدم علیہ السلام تا نئی ٹولو سجداو کڑا مگر ابلیس انکارو کو فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك ویل منگا یا آدم یقیناً دا ستا دشمن و ستا بی بی دشمن نے فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا نو نباسی تاسلاد جنت نا کنی مشقت کے ببریوزے ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تارام یقیناً ستال پارا جنت کے ادارے نبوگے کے بدے کیوں نببر بننے گے وَأَنَّكَ لَا تَضْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى یقیناً تبنت تگے کی بدے کیوں نبدے گرمی کی فوسوس الیہ الشیطان نلم سوکڑا غت شیطان قال یا آدم هل ندلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا ویل آدم آیا اخیم زتاتا ونا دامشوالی او داس بادشاہش نبزڑی فاکلا منها فبدت لهما سواتهما نو خڑو دے دوارو دائیونینا نخکار شو دیتا ددی عورتنا واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وشورو شو لگول دی پزان بانے دا پانو دا جنتنا وعصا آدم ربہ فغوام او خلاف کو آدم علیہ السلام دا حکم دا ربنا پیرام نو محروم شد خپل مقصد نام ثم اجتباه ربه فتاب علیہ وہدام بیا غرق دل رب دم نو خاص مہربانی اکڑا پدوانے اکلکی گم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ویل اللہ کشید دی جنت نٹول بعض استاسوا دبازو دشمنانی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى آغسوک فسکراشی تاوست زمان دا طرف نا ہدایت ناغسوک شتابداری اکڑا دا ہدایت زمان نبا گمراہ کی گی بدنیا کی اور نبا بدبخ کی آخرت کے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اور چاچے مخواڑو زمان دا یاداشنا یقینا ناغد پاربا جونی تنگ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور آشو روشت بکون دے پرزد قیامت بانیڑن قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا دیوی ربا ولی تا روشت کمال رڑن دو حال دانے جزسترگوالوم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اللہ بوئی دغسی راغلو تا تزم آیتنا نو تائر کرو نو دغسی بننم تیر کرشیم وكذلك نجزي من أسرفا ولم يؤمن بآيات ربهم دغسی سزا اور کونگا چاہتا چی دا حد نہ تیرشوی و ایمان نلری پایتن درخبل والعذاب الآخرت اشد و ابقام خامخ عذاب دا آخرت خودیر سخت دے دا دنیا دا عذاب نہ ہمیشہ باقی دے فلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم
آئین دے اخکار شوے دیتا چی سمرا لاکڑی منگا ددین مخ کے پیڑے گردی دی دائی پکورنوں کے ان فی ذالک لآیات لأولی النہا یقیناً پدے کے خامخا ڈیر برتون دی خاندان داخلون لرام ولولا کلمت سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمام کنوی آغا کلمہ تقدیر چمخ کے فیصلہ شوی استاد رب دا طرفنا نخامخا وے بعض آپ پدی پورے لازم و نوے نیٹ مقرر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نصبر کو آپ آئے خبرو جدی ویم اور تسبیح وایا سرد استعینی دربستانا مخی دخطلو دنور و مخی دردوبیدو دنورنا ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى اور اوقاتو دشبینہم تسبیح آیا اور پغاڑو دروز کے دید پارا شت رضاشے ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بی ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیم اموگ دو آخ پل استرگیم اغسی سائن چی فیدی ورکڑی من پائے سرام قسمہ قسم خلق ددینا دا پارا دا ڈول دا جن دنیاویم دی دا پارا چی من دی امتحان کو پڑے کے ورزق ربکا خیر و ابقا اور رزق ساد رب دا طرفنا غرد و ہمیشہ وامر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا حکم کو اخبل تابدار تدمانزو اور زانم کلک کا پائے مانزم لا نسألو کا رزقام زموار نگردو منتال راہ سروزیم نحنو نرزقوک منتال روزی درکوم والعاقبت للتقوی آخری خوشحالی دا تقوی والو لرام وقالوا لولا یاتینا بآیت من ربهم اوائی دا منکرین ولی نرازی منتام یوم موجزات رب دا طرفنا اولم تاتهم بینت ما فی الصحف اللولام آیا ندر آغلے دیتا اخکارا بیان دائے چدے پا کتابن مخکنوں کے ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا او کم ہلاکڑے دیل را پس عذاب مخید رات للو دا قرآن نام خام خادی بغیل روام لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزام ولی تانرا لگم تا رسول نمون با تابداری کرے استاد آیتونو مخید ذلیل کی دلو زمگو مخید شرم دلونام قل کل متربس فتربسون وایا ہر داٹو الخلق دی انتظار کو ان کی نتاسم انتظار کوئے فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدام زرد تاسو پتو لگی چھ سوگ دی خاندان دا برابر لارے اسوگ دی رسیدن کی مقصد دا بدغلار